Polku tlani somni pathum thojan ni a. Khovel tiral tritu, khovel mi puina kan ngai ven thup. Ukraine indo nalam kan puang le donani. Avoi khat nan S-400 an kap cheta. Indo na alakal mek zela. Russia sipaite hian Ukraine khochak lambial Zaporizhia a air defense system. Air defense system S-400 Triumph launcher an chantani in Ukraine media tenan puang. S-400 missile complex 5P85 CM201 launcher ni alang thalak an rontar chuaka. Ukraine media te report dan chuan heng thalak te hi S-400 missile system ka chiat ngei ti finfiana masaberani thuan soi. S-400 launcher ka chiat angin nikum November thla khan thu athang to a. Mase osint Twitter handle pakhat Ukraine weapon tracker ti mingpu chuan S-300 PM1 PM2 long range air defense system ami 5P85 SM transporter erector launcher ani jok thuan puang ani. Tunami hi S-400 ngeyani tian soya. Indo nuwa S-400 launcher ka chiat masaber ni inan soi. Thalak rang zirchian ani nula Ukraine weapon tracker le report dang rang te chuan. S-400 Triumph air defense system 5P85 SM201 launcher ngeyani tian soi chuakani. S-400 surface to air missile SAM division a combat unit a hian BAZ-64022 chassis 5P85 TE2 transport launcher TPU pariatemo MGKT-543M chassis 5P85 SM201 launcher emo akeng telani. Launcher cheto hi Zaporizhia a ilini khobula muani a front line atanga kilometer somruk vela hla amiani. Hei hian engtin nge line nunglam hetiang khopa hla ti chiatani ti chu zona siam. Report a chuan launcher chiat chan hi system thattok lo wangani thei tian soya. Chuti rualin Ukraine scout te chet na po ani thei bok ni inan soi. Hunkal towa Ukraine in S-400 system an lo ti cheto ni inan soya. Mase ahmalama an ti chet anga an soi hi finfiana omlova. Tunami hi chu Russia S-400 component ti chet mu thei le finfia thei masaber ni in an soyani. Mase Ukraine media tele Europe media ten Zaporizhia a S-400 an kap chia anga an soi hi mithen khat chuan an oilo viau thunga. S-400 operational range aka thui zong kilometer zali thengle missile le thlona chekwal aloman fu thena kilometer zaruk thleng ngai tua chuan Russia hian Ukraine ani lavin Russia ram chung ram ri vela poda se system hi thatakina thok thei thavani si a anti. Military expert then khat chuan Russia thlir dana chuan Ukraine chunga S-400 system da hian omze thui takani lem lo ni inan soya. Operational gains at lem hle ang at na tho thayat lem ang anti. Mase S-400 system te hi Ukraine na anron ka chua AGM-88 HAMS emo himar sel te lo dang tura khol poi mo takani thungani. Ewang hian an da ani anti ve thung. Mase July thla khan Ukraine si pai te chuan Russian 48YA6 K1 Potlet K1 low altitude radar anti chiani inan soya. Hei hi S-400 air defense system atana man ni inan soi. Potlet K1 radar hi Kherson Oblast sa Lazurny area Holapristan chimlam kilometer somnga vela hla Black Sea tuipui kama omni inan soyani. US chuan Russia Wagner Mercenaries Force te chu crime organization a puang. United States chuan Russia Wagner Group chu international criminal organization a puanga. White House chuan he Paul Raldomi mercenaries singa vel chu Ukraine anin do mek ti soya. He classification of ang hian US chuan he group hi rek na zau zok asiam sak thei don ta ni. Wagner Group la hrelo tan han soi bel zokila. Russia sipai pui tura ramdang Raldomi ron kalte an ni a. Putin a thian nai tak Evgeny Prigozhin a chuan he Wagner Group hi adina. Ukraine indona hian Russia tan natangkai takan thoka. Solidar lak na po khanan ming thal hle ani. France le Germany chuan Ukraine chu atul chung chuan an thlop don Scholz
German Chancellor Olaf Scholz chuan Germany le France chuan Ukraine chu Russia sipai an beina atul chung chuan thlop don tia soi Ukraine hena atul hun chung zong an mamo zong an pe chun zom zel don ni in na soya European mi te kan liangin kan European Peace Project him turin kan thok du na ni ti in Indo-pui nuwa Franco-German tho ho na kumsom Brooklyn lom na atana Sorbonne University a thua soina Scholz chuan hei a soilanga Leopard 2 teng chungchang ero a soilang lo Latvia Estonia Lithuania de chuan German chu Ukraine ta na teng thon turin an ngen Baltic State Latvia Estonia le Lithuania de chuan anin do na teng lian berber chu Ukraine na thon lu an du thuan soya hei hian Russia laka Indona konga Kiev chuna satakena puidona Russia an beina chakzoka mala turin teng lian hian na tangkai taka thokdona ni anti Estonia Foreign Minister chuan Twittera keni Estonia Latvia le Lithuania Foreign Minister te hian German chu tuna hian Ukraine hena Leopard teng pe turin kan ngena ni ati hei hi Russia beina ti topnan Ukraine ran puinan le Europe remna siam le thuai theina nangaya ni Europe ram chakna ma hruai tu ani angin German hian hemi konga hian mo phurna anei bi kani anti German le khothlang tangrual te chuan Berlinin Leopard 2 tengte Ukraine thona rem ti don nge Leopard 2 teng nei ram dangte aphal sak don ti chungchang thutluk na siam hlei theilowa hemi nu hian Baltic ram te chuan thu chhuwa an ron nei veta ani UK chuan Ukraine in German siam teng amamo thuwa soi UK chuan Russia nena anin beina Kiev Germany siam teng amamo takzet ni ina soya mase transfer tur hian Germany remti na an mamo thule Ukraine nena apek thena turin international deal siam an du ni in British Foreign Minister James Cleverly chuan pathian ni khana soi khotlang ram te chuan kar masa khan Ukraine tan ral thuam dollar tluk le ding on tam tak man pe kan tiam nona Mase Germany chu Leopard Indona teng pek chungchanga veto manga danglo turin an fui theilo tian soi hei hinei to ram sang sangin an neya Mase Ukraine hena petur chuan Berlin phalna la kangai kan soi to kha media then khata German phalna la kherangai lo anga puan chu thudik tok lovani British Foreign Minister James Cleverly chuan Sky News a hril danin hei hi dike Ukraine mi te hi Leopard 2 ang chi ral thuam ba ka keini le ram dang te pek chu artillery system manga thuam hi kan du ani ati kan nei to thian te le kan tran rol pui te nen chuan chu tiang in biak ne chu kan nei chhun jom zel do na Ukraine hena hebe pui thlak na rap thlak tak laka anin ven na turin chu tianga pui tur chuan man ro tha sipai man ro tha berber te kan pe zel do na ni ati heti lai hian donak sin beina chu avung chhole tran meka Russia hian Zaporizhzhia lama po counter offensive an tran leta apui chhole hle to a Ukraine khochak lam kho pui Bakhmut lama chuan Indonan na sa takala om chhun jom zel bokani Ukraine khochak lama front line kho pui Bakhmut a hian Indonan na sa taka om chhun jom zel Ukraine sipai te chuan Russia sipai beina an lo do let zela mason na lian tham ala om hrilo vani avaden don ve heiju khovel chet na thlengang Putin chuan tangrual Paul West lam hian ki faral thuam lian zok an pek chuan khovel chet na na sa taka thlen don ni in vokhana pe chuak ta President Vladimir Putin a thian nai tak chuan Russia ram ti che thei ki fa be pui thlak na ral thuam lian ron thon lu ani chuan khovel chet na na sa taka thlen don ti soi Duma Russian Lower House of Parliament Speaker Vyacheslav Volodin chuan United States le NATO in Ukraine an thlop na hian khovel chu Indona rap thlak tak lampani na hruai mek ni in a soi Washington le NATO ram te chuan civil chen na khopui beina atana man tu ral thuam an supply kan ram chung beina na an mangani vai chuan hei hian ral thuam chak jok manga phubalak na thlen don ani ti in Volodin chuan Telegram aron puang nuclear ral thuam nei ramte hian tunma in tual chung Indona tunangin ral thuam na sa takin an mangai lo in nor na le vo khan na sa tak tunangin ala om ngai lova
a chan chu heng state te hian an ram mipui te himna le ram chhunga ram ri territorial integrity ti che thei din hmun an hmachon ngai lo wanga ni ati Russia chuan counter offensive atanta Moscow sipai te chuan Ukraine a Zaporizhia biala counter offensive an nei tanta meka Zaporizhia khopui pahnih laman pan mek thlaenga mozat chung ral matong laina danglamna Zaporizhia biala hian om to lo hnuwa twin weekend tangkhan indona azol le ta hle ni in Russian state media te chuan an puang Vladimir Rogov biala Russia in ada official chuan bepui thlakna hi khopui pahnih velani tia soya chung te chu Ukraine thunun regional capital Zaporizhia atanga chimlam kem somnga vela hla Orkhiv le chaklam deva hulai pol te anni Russia be hi Ukraine tan chuan harsa takani top US general Ukraine chuan arama tanga Russia sipai te hno chu atiama chu hlen chu atumina beidon ni in US chairman of the Joint Chief of Staff Mark Milley chuan nimin khana soya Washington a civil official te chuan Kyiv hian indona achun zom je langai ti an soila in Miley hian hlotlina chance ero asang lo mai thei ati Germany Ramstein Air Base a US kai hroi defense contact group meeting na ya Miley chuan President Biden President Zelensky le Europe ram hruai tu tamzok te chuan he indona hi inbiak na hmanga atop mai an rin thu an soyani ati sipai lama tanga thlir chuan hei hi indona harsa takani ati bok US ringat po hian nikum February thla atang khan Kyiv tan sipai le sumle pai lama tran puina dollar tluk le ding on za som chuang an peto a Ukraine hena ral thuam rit zo ka pe chuaka heng zinga hian infantry fighting vehicle te anti-air system artillery shell makte duai khat chuang po an peto NATO in Ukraine sipaya train te hian khotlangram te design main battle teng an dong don ni in alanga mase tun naikar engomazat chung khan Russia sipai te chuan man son le a Solidar le Kleshevka a Donbas settlement poimo tak te chu Moscow sipai te kuta omvek to boka tuna chuan khopui poimo tak bakmut chu Russia na hual le mekani kumin chunga tan chuan Russia na op Ukraine ram inches khatle ka tang po Russia sipai nor chua chu a har sa hle don ni in alang ti in Miley chuan nimin khana soya asoi omje hi Russia na ram chunga ta na alak lo Ukraine ram bial hlui pali alak let soina ani lak let a har sat tur zia soina ni Ukraine ram Russia na lak Crimea telin lak let le hi Ukraine President Volodymyr Zelensky thil tumani a chumia tan chon US thlopna aneya President Joe Biden le Defense Secretary Lloyd Austin te chuan Ukraine sipai te chu hun rei tak chung tran puina hmanga thlop an tiam boka US sipai general hian Russia in Ukraine ram an lak Ukraine in rang taka an lak le ta beisei lo hle ti a hriata hein do na hi Ukraine tan chuan a har sa tak setani ati heti la hian thuthar bera chuan German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Pathiani Conference Television LCI nena Poland in Ukraine rama Leopard 2 combat tank thona tum chu German chuan adawdal don lo mai thei ati he zone hi zo kan lani lova he tiang hian min zo ta sela acha na chu kan dan ka ring lo ti in Baerbock chuan a soi ani chuan Poland in German tank an lei Ukraine a thon don tak se German hian adang don lo ti na emni Baerbock chuan ka soi omje in hriat thiam ka ring ati mase German Foreign Minister chuan rules kan naya anti-is control ti te poti in Germany in Indona muna combat tank thona hre thu ero soi Germany dan pui ang chuan Indona atana ruwa manral thuam te chu federal sarkar phalna lama sa in siamemo phur chua emo hral chua emo thayani War Weapons Control Act nuaya chuan German sarkar chuan an siamral thuam engpo Indona muna thon chua an phal sak thaya chu tianga nei chuan German dana chuan an sarkar ho tulu ber chancellor thutluk na turani a Olaf Scholz chu thutluk na hnung ber siam tu turani Scholz si atho pui liberal coalition partner tele midang tam takin an soisel na sa a Ukraine rama Leopard 2 teng athon du lo chungcha nga soisel na atok na sa hle
khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngei thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ule